Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nalongan Ibagas Tuhan Pada Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano paribata, bani panorang sogot nyarion, parlobe pasada hita hurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombakon nami hubamu Tuhan. Bani kanupan diar layakmu. Nadok menjagai hanami saganjang borgen nasalpu. Janah mamuoy hanami ibagas nahoras-soras. Aganupan in pitahalani dear ni layakmu. Nadok menremot kon daging pakon todinami. Marhiti hatamu bani panorang sogoton. Tetap torangi ham ura pepikiran nami. Ase ahanani horcahon nami. Nasinurahon ni uhur nami. Sadalan pakon sura-surani uhurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Regapan sigano paribata sadarion Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2020. Aima tersurat bani buku Podah Bindu 22 ayat 8 nama katahon sonon. Halak nama nabur hagedukon maningon sabion nido hamaguan. Anjaha say maripuk do tukot hajuk katoni ay. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Anggo ibasa hita memang buku Podahon bayak tumang. Ibagas nalaho padaskon sada podah nama diar hubata. Sipata ibahen pasal namarlawanan kumbani nasada pakon nalegan. Tapi ban nalegan pesan ni ipadas sadalan jana laho paguguhkon. Jana bani panorang sogoton boy idah kita. Isobut parpodah ondo hubata. Halak nama nabur hagedukon maningon sabion nido hamagoan. Naparlobi on siol patakaskon hubata. Anggo doma isobut hagedukon berarti lang pitor, lang jujur, jana lang bujur. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak nalang pitor atape nama korcahon, nama sambor atape najahat. Pasti do manabi hamagoan. Jadi purini PHP ni idah kita ibagas parguluhan taon. Bue halak nama korcahon hagedukon. Jadi haganupan ay siol patotapkon hubata. Sihol pajonamkon ibagas uhurta. Sonay age hapor sayonta. Purini pe lape ididah kita. Bahasa hamaguan do sabionni. Tapi pasti do anggo horjani naibata. Atau boy sobuton. Barang ini sepe nama naburhon hagedukon. Pasti ia maparyama hamaguan. Jadi lang adong halak nama nabur atau penamanuan lang manabi. Pasti do sabion ni ahana isuan ni. Jadi porini PHP ini adong idah kaita halak nama nabur hagedukon tapi songon na lang adong akape na ibahen ni bata do paksi. Sa sitong ni naibata lang modom, naibata lang tartunduh. Halani ay, purini PHP ni misal ni, adong nyombah na marsikolah, mancontek iya. Agepe ba ni panorang ay lang tardapot guru, tapi pakorhon ni bani masa depan ni, boydo ay mempengaruhi perguluhan ni. Ulubian nyaryo. Jadi purini pejenges nilai ini. Tapi halani
lang ibaga sapi turun ia naman dihuti ujian ai. Bani panorang nadop itu Tuhan manabur hamaguan do iya. Halani do maipuka marhitehon ni nalang jujur. Marhitehon ni horja nageduk. Jana, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napaduahon, ito kankon use. Bahasa, say maripuk do tukot hajuk katon ni ay. Arti ni ay, siyol madobot bata, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahape iranggihon halak, makorjahon na jahat, marpanorang do haganupan ay. Jadi maningon boy dah kita, anggo na jahat, adong do panorang ni. Tapi anggo horja na madiar, totap do ay, rosi sadokah ni dokah ni. Jadi porini peidah kita si pata, songon namo nang tong horja na giduk. Songon namo nang tong horja na jahat. Songon namo nang tong horja nalang pitor. Ito nga to nga ni perguluhan ta si gano pari. Tapi hata ni bata, pasingat kon kubata. Bahasa, tokin duha saay, halanyaha, ripu kon ni batado, tukot hajuk katon ni. Arti ni ay, segala sesuatu na marhahonaan, ubani na jahat, ubani na jukat. Parsatokinan duha saay, bahenon ni bata. Jadi purini pihak inis, pangidahta, pangahapta, songon namo nang tong najukat marimbang na madear sa sitong ni tokin duha saay. Jadi porini peidahon songon natalu tong na madear marimbang najukat sa sitong ni na madear ay totap do rosi sadokani dokani. Halaniaha halani ne batado naman remotkon na madear ay asitotap nama diar ay lambin marbagal jana lambin raratni itonga-tonga ni perguluhanta. Jadi porini PHP ini bani sada sisi na jahat ay songon na urah ia mandarat sa sitong ni tokindo hasa ay. Tapi anggo nama diar ay totapdo mandarat rosi sadokah ni dokah. Alanya halang perlu HP ni hita taruyun. Dan halang perlu HP ni hita madabu. Atau petar lajo. Bani horja hagedukon. Agepe songon na marutung sipata. Ya songon porini boy sebuton ta per 3-3 misal ni. Ya tukang-tukang ini misal ni timbangan ni. Ase dapat utung na bagal. Atau penjual boras misal ni. Imain kon misal ni timbangan ni sa sitong ni porini PHP ni usaha ni ay songon na memberi hautungon tokindo hasa ay. Tapi sa sitong ni horja na madiar horja na ihorjakon ibagas hapitoron ay do na totap rosi sadokani dokani. Halani ay simbili hitama sagala horja nageduk jana totap mahita makorjahon horja na madear na herosukon ni naibata. Alani ay sahalinari maningon idingat kita anggo horja hagedukon parsatokinan duha saay tapi anggo horja na madear horja na sadalan bani hata ni naibata horja na totap doay horja na manongtong doay horja nagukan dear doay ilobe-lobe ni naibata. Amen martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase ibagas pargulukan nami si gano pari. Lambin talar matongon. Horja na pitor na nerosukon ni hurmu. Nagabi buah ni hapor sayon nami. Ase marhititon bimu na mapasing in. Ajari ham mahanami. Jana perguguy hamma hanami. Asibuy isimbili hanami. Horja nagiduk. Asi ulang gabi tarlajo kanami. Bani keuntungan persatokinan. Tapi
maningon do marutung hanami Tuhan, kumbani buah-buah nama dear, nama ronjolan, bani hapor sayaon, apa hatamu nama passing ini. Ibagas Kristus Yesus Tuhan namin jalan merapakon tonggo namion. Amin. Waras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, andohar matongon ibagas ganupan pargulmiton sa ganjang niarion. Buah-buah horja hapiturun na humbani Tuhan in matongon lambin manggargar jana lambin roh raratni ibagas ganupan pargulmiton ni kulukta si ganupari. Ando harma. Shalom.